احنا هنتعشى النهارده. تعشوا هيموتوا من الجوع ويصوموا. هو الغلا اللي احنا فيه ده مخلينا عارفين لا ناكله ولا نطبخه ولا نشربه. قالوا البصل ب 35، قالوا البطاطس ب 20، قالوا الطماطم ب 25. هنطبخه ايه؟ ده عشان اعمل بس ميه طبيخ من غير خضار عايزه لي يجي 50 60 جنيه. ده غير الدروس والشنط والجزم والملازم والملخصات. الغلا هيموتنا، الغلا يا نهار اسود على غلاء الاسعار. هنتلاقوا النهارده. ما تسالش على الاكل والشرب خالص طول ما الدنيا غاليه كده. انا مش عارفه الغلا ده هيودينا فين. غلا ايه؟ ده كل حاجه متاحه للجميع اهو. ايوه بصل ب 25، بصل موجود، ب 25، طماطم موجوده، أيوة. لحمه موجوده، رز موجود، كل حاجه موجوده. بس الفلوس مش اللي موجوده. ما معاش ما ياكلش. هي فيها يا اما يرخصوها، كل ده عشان بصير هتعشى. فيها يا اما يرخصوها شويه. والله هي فيها ايه؟ الحكومه لولا غلاء الاسعار دي كانت الرجاله في اجري. ده غلاء الاسعار ده جميل. يا نهار ابيض مخلي الناس ملتزمه، ما بتعلمهمش الانحراف. يعني مثلا واحد زي سيدو انا مثلا ربنا اداه هيعمل ايه؟ هيروح يتجوز عليا، هيبقى في انا مش هيعجبني، هيبقى في تفكك اسري. عيل زي ابني كده الدنيا رخيصه، بدل مصروفه ما هو 5 معه 20 ايوه يا ابني حاطط علينا الحكومه، حاطط علينا الحكومه. ده احلى حاجه في الدنيا، ده الغلاء ده ستر ونعمه. يا رب بقى كانوا البصل يبقى ب 700 جنيه عشان ما نلاقوش ناكله خالص.